السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا channel كنا ملب وحايدين هنا وحبا قرب عجب مع سيدي كباب إنه سوقلا قرب وحنقدلي دونا طلب قصل كينو فرحت دينا هنا قوا سبب مقال يروا قرب قاب مقالة نسب نسب إذن كدافع يا Watai intro yako wala inakuanga ngumu na shinanga si ngumu wewe kwanza umeshika vizuri adoo waa watase fiican waa dhigta bartiisa maanta waxaan ku sugannahay meel la dhaho maxay magacaad wax Red Ginger KE it's in Parklands صح yeah bilcdan iyo quruxdan iyo waxaan aad arkaysaan ma sha Allah waxa waaye xaflad dhalasho oo markaas gabadhani mulki ay dhalatay goorma dhalatay 23 October sanadkee we 23 October that's all you can know 23 October ay dhalatay sanad walba way dhalataa yeah okay gabdhaha ma la weydiyo inta ay jiraan waa la weydiyaa some but I'm forever 16 16 jir waa gabadhan sida sheegtay yeah forever 16 never ask a lady last year waxaan la dhahay 16 ay jirtaa hal maam dhaftid hata next year I'm 16 waatay kusoo dhawaada barnaamijkani maanta iyo xafladda dhalashada ee mulki waxaan ku rajaynaynaa insha Allah sanado badan cimri dheer oo cibaado suuban leh iyo happy birthday thank you so much farxadaada maanta bahda malab maxaad ku dheelahay I'm just so great to turn a year old +1 actually and for the last years I've learned so much and I'm not that young but I'm not old yeah I've learned so much life imenifunza mengi and I'm grateful to be alive that's what I can say for this day yeah and طبعا sanadkan hadda ku bilaawanayo and hamigaaga and your expectations your vision wallahi expectation I don't have much expectation God Allah ndo anajua everything sinda but I have things in buckets yeah I have so much things that I have achieved well the last year and this year inshallah Mwenyezi Mungu anijalie ni achieve more inshallah and dhamaan waxaan leenahay marka bahda qof walbo bishani ay tahay dhalasho wacan insha Allah sanadkan sanadkiisa ilaahay nabad kugu gaarsiyo adigana dhamaan waxaad higsanayso dhamaan inta shay oo markaas qorshaha kugu jirto sanadkan ku bisha waxaan leenahay insha Allah ha noqdaan kuwii aad waafaqdo aadna ku guuleysato insha Allah dhalasho wacan barnaamijka ayaa inoo socon doona qaybaha kale keek jaritaanka iyo waxyaabahaas kulli waatay liban ma qadira ayaa isdhiga 15 سنة ليبان دمبو موقتا إنا ما قدري 15 أقول إلهك بركة أنا ما غير ما 15 أنا هذا إلا هذا مكان قارناني بينهم في أنا موقت وحن غير كان نصيب واي وحن دعاء واي أنا يرى عش هويد الأربعة غير وي عيسى كمات لكن أنت إلا هذا في 16 هذا جرنا هذه إلا هذا 16 ممكن بحديد صانو كو هذه كو هاي ما غادر ذا غادر نكان قابل adiga daan ku qiyaaso ada duqbilow isku daatiin been fiican moogta sumaan farxan adiga farxan waxa kale weynteen ma jirto farxan waxa kale weynteen ma jirto laakiin been maan qoodha dhalatay haduu xita shaah laas haduu xita xooga lacag ku tabaan moogta 16 oo qiyaas 16 ay jirtaa runta fiican moogta laakiin 16 kilo kala gidi ma rajaynaysaa horta waxaan ku ciidan waxaan ku rajaynayaa sanad oo cibaado suban ilaahay ku barakeeyo هنقضوا this be year that the equate ile mwaka ile waxaan moogta marka af English turna moogta wa fiicantina af Soomaali xooga boos lagu qabto moogta waxaan ku dhashay moogta af English aan ku dhashay صح af Soomaali masalana ki madana ki ku dhashay soo kooway aniga soo koob ada futa dhig waxa matqana kan inta keena moogta waa waalna saano dhig taas waa ilaa horta ku barakeeyo إلى سنة كان هكذا يقول ده بس سنة أو ولقى مقلنا أو ولقى أنا أكيد ما قرأته أنا تقول فرح سنة هاي سنة كان إلى كوكردي وحي بمع إلى كوبركيو لكن شو مسكين سؤالي
weli waxaan dhahmishaaxaynaa xafladda mulki sanad dhalashadeeda somaa waxaa halkani igula sugan ikraan iyo ikraam ikraam adina ikraan maxaana waa ikraam iyo ikraan mataanati mataanada hal magac wato waa maxay وين اسمه ينزاي دورت متانا وين أكون كران لكن ما عقل دايزين عمله ما ساسو ملكي ويد اوكي ملك ما سوتين خبريرا ونها هذا هو خبريرا ومحا ولا شيء وين دشي صح خبريرا ما شاء الله ما شاء الله والدنا والدتي ما شاء الله marka mulki 16 baan jira marka dhayso waa qiyaasi kartiin hawareerteedu waxay jirtaa 17 ayada waxay jirtaa 16 soma marka hal shay oo markaasi mulki dhihi lahayd iska bedel sanadkan ku dhashay maxaa mulki gabar fiican way kwanza sax waxa laga sheega ma jirto waxba ka sheegin laakiin waxa iska bedel leed waa maxay sanadkan waxa iska bedeli karta ma jirto waxa iska bedel leed waxa waay habareer aan dhahdanaku وارن وانا دراويني سادي hawareerku ma dhahay hawareer weyneys hani dhah hadi we talk broken English but you will understand one thing mulki kusa in soo dirqay mulki hawareer ma dhahayso maxaa sabab dah isku qaarana u maleynaysa sax أنا أسخو خير منها والد يراني وإنا صح رمي أوحس وارن Somali we don't know of Somali وأنا وقفة ما سيف عن وط مركو حديلا كان عصبا habareer ana dhahada إيش ما قبته إيش ما قبته قبل واتاي what will you wish for long life a good life إن شاء الله may God bless her إن شاء الله هذا life full of happiness inshallah livote okay mimi najua nitasumbuliwa baadaye watu wanaweza wafuata wapi Instagram Ikram Yadaf Ramya Daf ya ha Instagram Ikimun Ikram Yadaf laba ekraan oo hawareer u ah mulki oo mataana ah baan ku kulanay meeshan maanta waxayna dhaheen mulki iska bedasho in yani u aragto dad yar camal hawareerna ay ugu yeerin marka mulki waa lagu sheegay hawareer waa ugu yeerin Kisonjo sindio huyu peke yake ataongea Kisonjo wengine Kiswahili bado tuko tu kwenye sherehe ya mulki hapa niko na Hashim Abdi fuatisha jina bro Abdi peke yake Abdi Nur Ginimbi Diaby Yahya Rabstar Tafa uko very tough kabisa tuanze tu na wewe kipi ambacho ungependa mulki huu mwaka mpya abadilishe awaka na YouTube yake a change nini kitabia wewe venye unamjua yako poa aendelee tu hivyo a change nini akopoa tu hivyo venye yako akopoa maybe niseme mulki kitu anaweza change sijaona kwa saizi acha ku blue tick my boys sasa kama shaolewa utafanya nini a change nini a change kitu anaweza change ni ongeze ma followers subscribe the best YouTube channel kabisa unaweza taka kumuishia nini daktari ndo anatibu singleness unaweza mwambia nini mulki by the way hiyo blue tick tu aendelee na hivyo unaweza taka kumuishia
wishes ngemwisha afya nzuri, akue poa, hakuna kitu kingine, na pesa nayo apate pesa nyingi, Ndio atuspoil zaidi. atuspoil vizuri hapa, tusikuje kula ma mushroom hapa. Unajua mushrooms kukula ndo komoka. Unaweza taka kumwishia? Ningependa kumwishia happy life and aendelee hivyo venye anaendelea, aongeze followers hivyo, naongeze pesa inshallah. Apate bwana mzuri inshallah. Kwa sahi lakini bado story yao. Okay. Wewe unadhani ameturn ngapi? Nadhani ameingia 21. Mimi nikiangalia hivi naona kama Mulki ameturn 22 hivi. 21. 22 23. Mimi ameniambia ako 16. Amekwambia hivyo? Namba kichaina ama? Kwani anarudi nyuma ama anaenda mbele? Ameniambia 16 na nikaamini na anakaa tu 16 but huyo ameniambia 23, itabidi tumfuate yeye, si ndio? Ni 23 si ndio? Siwezi jua. Kimi nasema tu 22. Pengine 22 hapo kwenye hiyo bracket, Hiyo bracket. Basi inshallah ebu nani anajua hiyo wimbo? Happy birthday. Bwana unapoa. Ini mushroom. Happy birthday. Usiwimbe bwana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Mulki. Happy birthday to you. Nasikia njoti nataka gaza mababi, za mabombo, maniga, maya wangati, ganja fama, warasta pia wanati, mwasko, madonga wako na vitambi. Askari kuangusha nikiongeza mitali, nachanganisha kigeto nikibonga kilami, kwa shingo ya 25 kukua kunywa na mali safi ende chain kama shashamani, ni mimi na yeye na mimi, kumshikanisha kama meno na ulimi, kumgeuza miguu yani juu chini, napiga toa yani happy birthday. Ameua sasa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mulki. Happy birthday to you. Daktari. Happy birthday. Acha kucheka basi. Acha kucheka basi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mulki. Happy birthday to you. Kabisa. Mimi sina mengi. Sijui nirudishe rapa ama aturapie ingine. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Imeisha. Bado Sasa nilimwimbia tukiwa na yeye. Sasa hivi tunataka uimbe sasa hivi. Mtarudi kidogo. Unaona huyo msichana anafaa kuishia. Before ishie, acha nimpige interview moja alafu narudi. Huyo yuko tu. Wewe kwanza uimbie. Wewe imba kwanza. Unasikia sauti yako. Acha cameraman aimbe. Mimi nataka kwanza uripoti. Wewe ndio uliripoti mwisho. Hebu report tena. Nataka Ni report nini? Apatia rapa mara moja. Ni report. Kuna freestyle nyuma yako. Wacha nichape tu intro. Sindio? Intro Somali alafu. Kuso Dawla channel kena? Mulki ile mala twende nalo. Kuso Dawla channel kena? Nani anajua hiyo? Channel kama la bla bla. Sema tu malab. Kuso Dawla channel kena? channel keena malab waxaa idin haynaa waxyaaba ma sax qasab cajab cajab macaan sidii
malab malab kebab 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 inoo soo gala mushroom garab 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 waxaan ka dheli doonaa dalab 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 qosolkiina farxadiina inaga u ah sabab 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 muuqaal yar oo ah gaab gaab garab garab gaab gaab gab gab Okay, bado tunazidi kusonga songa na tumeweza kumfikia celeb moja mnoma hapa. Ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumpata, hatimaye ameweza kutupatia fursa ya kuweza kuminterview. Karibu sana na tunashukuru sana. Hi guys, Introduce yourself, madam. my name is Esringedi. I have a YouTube channel, and today is my sister's birthday. Mulki, my sister, Baadaye Mulki, mimi najua mumetoka mbali. very far. Waambie. Okay, Mina Mulki. How far? Very far, like the kind of far that I cannot even estimate. Tumetoka mbali sana, tumesoma pamoja, tumeishi pamoja, tumekula sahani moja. Bro, she's my sister. Yeah. Back And from today, primary. and today being her birthday, I'd like to wish her a happy birthday. And we should live long, Mulki. I want you to live long, be toothless, and you know, the vibes. Do you, girl? I love you so much, and happy birthday. Kipi ambacho ungependa kumwambia Mulki aweze kubadilisha? Mulki, I want her to stop lazing around and be consistent. Menisikia, my girl, I want you to be consistent and post a lot of videos for your YouTube because I want to see you winning. Thank you very much. Jessica. You're welcome, Farhan. Ali. waatahay waa inoo soo gashaan garab garab ka dhelinay dalab dalab qosolkiina farxadiina inaga waa in sabab muuqaal yar oo ah gabgab muuqaalaha nasab nasab waxaad ka daawataan barteena malab malab ilaa iyo kulanti dambe ciao mac salaam